Ol jon iyesi mi? Eye. Jon iyesi. Yaxshi. Tatar xalq maqallari bilan davom etamiz. Mana shunday maqal sizga qizlar. Amboring bilan maqtanma, oshlig'ing bilan maqtan. Ko'tarib ko'rsatali. Vah. Hozir. Oy. Oldu. Hazır kıt. Ey, to'ydirding endi bu o'yinda. Öydəqiz men sizə qızı oyun göstərəm. Aa, nende o'yin? Kim min? Min kim? Eye? Min kim degan o'yin. Yaxshi. Aydagiz. Selam barig'izga da efirda aytdik, ham men topshiruvi ham bizning topshiruvimiz Shiratdagi o'yindan boshlanib ketadi. Bu bizning rezinkalar narsa uchun kerak? To'xta, ayda senikini to'g'rilab qo'yman, motor etib olaysa. Buklangan sening. Ana kerak boshqa kiyerga. Boshqa kiyamiz. Bo'ldi. To'xta, Zifa. Hammanda bar kartochkalar, alarni aylantirishga yaramay. Hozir men To'xtaymi hozir? Zaliya, ey, oshiqma Zaliya. Yurur. Men Zifani kilo bitirmayman bunda. Alarni nima bo'lay? Qara? Bilan bu toshtirib. Qaralmaymi? Ha, menda kiyam. Tegiz? Tegiz. Hozir biz olamiz karta. Tilasaningga olamiz. ham Qoramag'iz. Qora. Yara. Qoramag'iz. Masalan, bundagini qo'yib turaylik. Ayda, mana men oldim deb birini. Men mana olaman. Hozir qoramishag'ini kiyamiz. Durustmi biriga kerak? Yo'q, kerakmi, durust. Hozir men Zifasha bo'sham. Aha. Qiziq. Ham hozir sen. Men. Qorama. Men qoramadim. Bur. Birga? Ay. Voy, endi qiziq. Qiziq tug'ildir endi. Yo'q, qiziq. Ko'rinami? Motor. Ko'rinadimi? Motor. Yaxshi, hozir. Seni rezinka cho'mallasan. Yo'q. Hozir men masalan bir so'rov beraman. Narsa? Hozir men so'rov beraman. Men kishiman. Biz necha javob berayotganmiz? Mana menga qarab, aytasiz, bu kishimi yo'qmi? Biz ayi ya yo'q debgina aytamiz. Yo'q. Hozir sen so'raysanmi? Zifa sen so'ra. O'zingniki turunda. O'yinchiq? Yo'q. Yo'q. Har men so'rayman. Ol jon iyesimi? Eye. Jon iyesi. Yaxshi. Hozir sen. Bu brendi o shunda bormi? Shinliqda bormi? Shinliqda bor. Bor. Ayi. Bor tug'il ayi. Eye. Sen. Hayvan? Yo'q, kishi. Sen birgina so'rab ber. Kishimi ol? Yo'q. Men jon iyesimi deb so'radim, aymi? Ayi dedingiz. Alaysa, ikkinchi so'rov, ol yirtqichmi? Nishik? Yirtqichmi? Ol masalan, hishnik bo'layin, yirtqich bilan shunday ol it toshi, masalan, boshqa hayvonlarga bilan ularni oshi boshqa hayvonlarni. Masalan, mana pisi. Seni orт bilan o'tirasan, seni ko'rinmay qaranasan, ko'rsatali. Narsa ekan. Yarar, bu yo'q bo'ldimi? Yirtqich tug'il. Sen so'raysan. Bu shunliqda bor. Hurmatli televizor qaroqchilar, siz bu ayberlarni o'zingizda yozay olasiz, rohatlantirib. Buning uchun kerak qog'ozlar. Ham onda yozug'ini da yozdirgan mumkin. Rasmini yo'samasangiz da bo'lar. Ham yori, masalan, olirga da bulaygina tutib turga. Tutib turga da yori, yeysa mong'ayga yopishtirib shapib qo'yasan, ne bilan? Birer ikki qatli skotch bilan. Ham mong'ayda tura shulay. Sen so'rayda. Bu iga kerakmi? Ida. Yo'q. Yo'q. Hayda.
Ник біз бет айттық енді хайуан деп. Әйе. Әйе. Сен сұрадың ол кіші ме? Біз айттық, жоқ, хайуан. Әйе. Кіші болмаса бетінде демек хайуан түгел, әлі предмет табыларға мүмкін. Дұрыс бейін, дұрыс сұрай. Сен бұта бұтырасың? Жоқ, ол предмет түгел. О хайуан? Хайуан. Жан иесі енді. Алайса мен, ол йұрт хайуаны мұсың? Кімдір тұта, кімдір жоқ. Йұрт хайуаны ма? Әйе болсын. Әйе болсын, ярар сен. Қазір мен. Ол үйге керек ме? Бұл предмет, һәм бұл жан иесі түгел. Жоқ. Ол бірінде мультикта түші, фильмда. Фильм, мультик? Біз әйе жоқ деп кені айтырға тейші ме? Әгер де ол түгі бұларға мүмкін болса, нәрсе деп айтасың, нешік жауап беріге? Әйе деп кені ме? Мүмкін. Мүмкін де ярайым, не андай жауап? Ярар. Әйе жоқ, бәлкі. Мүмкін. Көп екен бейт мұнда. Қазір сен? Сұрау бер, әйді. Ол мультиктан. Бар мультикта да? Мүмкін. Мүмкін. Шулай, бұлай да бар. Мүмкін. Бұл жан иесінің кішілерге файдасы бар мұсың? Жоқ. Бірнінде файда жоқ, ярар. Ол үйде керек ме? Ол предмет. Һәм ол фильмде де түші. Шынлықта да. Оларға мүмкін әй. Һәм сұрау берсен. Ол кибітте бар ма? Кибітте сатыла ма? Әйе. Мүмкін. Әйе. Бүтін кибеттері болмаса да, әйе. Әйда сен. Ол ұша ма? Жоқ, ұшмайды. Мен де шындай сұрау, шулық сұрауына бермекші едім. Бұларға мүмкін, кіші де әйме жоқ, файдасы жоқ. Файдасы болмаған şimdi bu mayda jınlı mı ol? Jınlı. Ayda sen? Onun ez jınlı. Yarar. Kibette sotıla, үйде керек mi? Подвалда керек бірақ қой. Ayda сұрау бер. Ну, подвалда керек mi? Yok. Yok. Ayda sen? Бек ауыр ойын ба, айма? Мұны тігі компания білен ойнарға қызық, ұзақ уақыт өткерерге. Әгер дәлі сұрауларын... Үйге керек? Нәше? Үйге? Йо, керек ме. Ол дүрт аяқлы ма? Ярар. Бұл керек бірәніңді самолетта мәселен болсын. Әйе, сен? Анда ішлері керек ме? Ішті. Міне бұл ма? Ішті, йоқ. Біз бететті бұл хайуан дейді. Хайуан, әйе. Бәлки білесің ме, міне ішіне әгерді. Бар біргіне іш бұғай. Әйе, шының білән бәйлі, әйе. Бәлки. Қайсыздыр ханәрияларына іш бойынша керек боларға мүмкін. Шынам шынды қызық. Қазір аны білмедім. Демек, бұл біздің дүрт аяқлы. Бұл болды біздің үйде... Кімдір тұта, кімдір жоқ. Кімдір тұта, кімдір жоқ. Ертқыш болды мәлі ол, ертқыш түгіл дейді кіз мәлісіз. Ертқыш түгіл, әй ме? Ярар. Ол алайса әйді әйтіп қарайым мен. Мәселен, аның хайван болды бетін ол. Ол орманда яши деп әйттік бет әлей ме? Білмейм нәрсе, ертқыш түгіл алайса нәрсе. Тышқан? Әйе, тышқан? Нешек? Тышқан? Әйе, тышқан. Дүрт аяқлы.
Yok, koy bir kişiler ide tigi tuta dip aytganda, yok, barıp kişiler kuyse tışkan tutalar. Mesela. Ал. He? Кара, тышкан. He? Tışkan. İde, Matur şunday. ide tutalar, ide yaşaydı öyle ol. Lakin tutmasam da ide yaşarga mümkün, değil mi? Мотор шундай, ишин кара. Gördüm, big motor ayı. Men sana tışanın tutup veririm, değil mi? Ой. Hadi Azaliye. Так, менікі. Ayı. Ул самолетта бәлки керек. Ayı. Парашют. Ayı, dres, paraşut. Dres, Ана. Ал. paraşut. Senin de bularını özün yatlap bitirgensin bu oyunlarını. Senin özünün oyunun bulgaç, şuna göre. Ayı, hem sen? Hem? Карн. Ай. Ayda biz sana, men sana atı joylaştıram. Anı hatta ne, aşılarda. Hem sen iş boyunca kerek dedin bit, ol laboratoriyalarda kerek bulurga mümkün. Hem ol Fransuzlar anı yaratıp aşı, bizde anı aşamıylar. Nerede iken o? Öyle karayla. Hem ol yaz jitu bilen kışkıra başlay. Ol suluklarda yaşay. Hem olar birisi kışkıra başlasa, bütünüsü de koşula ana. Қос. Hem ol qaz, qazını bizler aşıylar. Sen de bir yaratıp aşısın qazını. Hem ol sikire yeri şunday. Hem ol onun tavuşu qatı, ol özü de... Baqa? Dres baqa. Biz barımızda bildik. Biz barımızda Başta jingdik. сен, ана Рапа, ана мен. Әйе. Қызықлы ойын. Ойнағыз, құрметті телевизор қараушылар. Фантазияңызды ішке жегіңіз. Мындай әйбіріне сатып алырға мәжбүри түгел. Мұны өз қолларыңыз біле ясай аласыз. Тілесен инди сөз. Мәселен, әйден инди сөзлер әйтіп бола. Мәселен, әйме? Шушында ол. Мәселен, yazып қоясың, қарағыз. Мин деп, әйме? Мин. Һәм сен сұрау бересің, һәм мынанда ауыр болар, әйме? Мин. Яйсе әти, яйсе тілесен сөз. Міне мәселен, бұрлас да. Хоп, қарадығыз. Телевизор. Hem televizor deb yozib qo'yasan. Hem shuni onları bilirga tiyishlar. Qisqasi, bor narsa da sizning fantaziyangizdan gina turadi. Hem albatta endi tirishlikdan erinmasga kerak. O'ynag'iz. Tatar xalq maqallari bilan davom etamiz. Mana shunday maqal sizga qizlar. Amboring bilan maqtanma, oshlig'ing bilan maqtan. Амбар ул склад? Kilet mesela. Ambar indi anda saklana senin baylığın, mülketin, mal mülketin mesela. Mal mülket değil, açlık, şuluk anda senin nindidir. Mene nerseni anlatta bu? Tırışıp işlegen ayberler nerse? Aytip bitirdim bu kayın. Mesela ambar ул аның ішінде бір нәрсе де жоқ, ол айлығына түзілген, һәм аның ішінде бір нәрсе де жоқ. Һәм кіші мақтана, міне қара, мен нинди амбар ясадым, ол шундай әйбәт. Бір кіші, ол аның амбары мәселен жоқ, бәләкей генә, нинди бәләкей. Һәм анда аның күп ашлыклары, һәм ул аның белән мақтана мәселен. Maqtanırga kerakmaydi bir qaysanda maqtаны jünley bir tugul, lakin bu iştirakta tege ambarın bilen maqtangan işi aşlığın bilen. Aşlığın var eken demek sen tırış kişi degen söz. Demek sen aç kalmıysın, demek sen kileşek turunda oylisin, şulay mı? Mesela şuluk aydağız alık yurt, ayma? Mene mesela yurttu. Yaysa fatir. Kimdir mene yaysa maşina şuluk, ayma? Maşina bilen maqtana ol. Mesela maşinası anın nedir? Zatlı maşina. Lakin anın tururga özünün fatiri da yok, urunu yok. Maşinası zatlı. O maşinası bilen maqtana, aşlığı bit yok. Ambarın bilen maqtanma, aşlığın bilen maqtan. Senin maşinan bilen maqtangan şey mesela. Buna yurtun, öz yurtun, fatirin da gaylen, balaların, dürüst terbiye, bire algan balaların көрәсің, tirenge kirip gitirge bulay mı? Elle koylarga. Kızlar siz bir günne şunday kızıklı ayber yasagan ediniz. Qağaz bitinde nişiktir kullarını düşürüp, anda yazılar yazıp. O nerse dip ona atalgan ayber ol? Nerse son? Bir нәрсе
деп ата алмайбыз, аны өзібіз ойлап шығардық. Өзіңіз ойлап шығардыңыз да, шулай ясадыңыз, һәм ул инде, мәсәлән, анда теге нигә рамкага алып, диварга илеп куярга мөмкин, әйме? Ярар. Нәрсә ул, әйдә аңлатыгыз әле. Ничегрәк ясадыгыз сез аны? Ничегрәк эшләнә ул? Біз алдық гуаш. Менә монда түгелгән, шамалап, әнә. Хәзер сөртеп алам. Аны біз буядық қолға. Һәм менә былай әкрен генә куйдык. Аннары алдык аны. Ул нәмдә Изе калды? Әйе. Һәм монда аннары кипкәч ручка белән яки бренди маркер белән язып куярга була. Мәсәлән, Зәлия. Моны бу махсус кагазмы шундый сатыла торган? Юк. Бу нәрсә? Моны мин үзем ясадым. Алдан буяп куйдың. Әйе. Буягына ясыйсызмы, буягынамы? Буягынамы? Әйдә буягына. Әйдә буягына. Күрсәтегез. Башта әйдә Зифа син нинди төс буласың? Әйдә менә мондай. Ул менә мондай. Демәк, моның өчен гуаш кирәк. Әйе. Гуашны ачабыз. Юк. Юк? Шулук. Бу төс. Әйдә Зифа син зәңгәр буласың. Әйдә. Хәзер алабыз краска. Нинди кулны бу? Әйдә син менә монда торачаксың. Әйдә. Демәк, сул кул. Һәм Ой. буйбыз. Нәрсә? Бабам шулай. Ул гуаш кипкәнрәк мәлләсең ул? Нишләп? Я ул шундый булырга тиешме? Юк, тиеш түгел. Тиеш түгел. Җиңнәреңне сызганып куй. Бу әйберне эшләгәндә, киемнәрегезне, җиңнәрегезне сызганып куйыгыз. Башка җиргә тотынмагыз. Яки Тотына күрмәгез бер каяда. яки футболка киегез. Дөрес. Һәм яныгызда анда нәрсә булса җәйеп куйыгыз, өстәлгә дә бер нәрсә җәйегез. Безнең җәйергә әйбер таба алмадык, шуңа күрә булмады. Ого. Булды түгелме инде ул? Юк әле. Нишә? Һәр кибә бит инде. Менә шуңа сулатам. Күтәреп күрсәт әле. Вах. Әйдә. Хәзер. Әзгә şey булар. Ой. Булды, хәзер көт. Көтәргә кирәк. Юк, сукмыйм. Мин сугыймы? Изәсең мине? Юк, бәлки ни, яхшырак бастырып торырга. Менеп басмыймы аяк белән? Юкмы? Юк. Әйдә, әкрен генә ул. Бәттә. Бар кулыңны юк кил. Тукта. Юк, ашыкма. Әле юк. Ялгыштым. Хәзер нәрсә? Хәзер кирәк баш бармакны буярга. Яңадан. Һәм баш бармакны әйләндерәләр. Хәзер түгел инде. Түгелме? Һәм менә булай итеп куябыз. Хәзер аңлатам нәрсәгә. Мин менә монда минем кул була. Булды. Ой. Ярар. Булды. Шулай гына торсын, аннары ябыз, әйе? Һәм монда минем кул була. Һәм мин шулай. Синекен буйыбызмы? Әйе. Нинди төс? Әйдә яшел булсын. Яшел зәңгәр. Куй әле, бир әле. Әйдә, үзем буйым. Бу зәңгәр белән бер нәрсә булмый, ярыймы шулай? Моның белән керсәм. Әйе. Мин гуаш белән күптән кулланган югын. Демәк, синең уң кулны. Әйе. Дөрес сайладыңмы? Әйе, дөрес. Катырак ул. Ничек? Күбрәк гуаш. Эй, аватар. Карыгара кит. Димәк, моны кипкәнен көтәргә кирәк хәр. Әйе, һәм ярыйм, мәсәлән, менәмдә
Mında Zifа, Зифа, мында Зәлия. Мында Зәлия. Һәм астына без, мәсәлән, әти белән әнинең кулларын төшергән идек. Һәм әтинең астына язып куйдык баш, әнинең астына муен. Мында язып қойған мөмкин. Біз енді кипкәнен көтәбіз. Мында Сеңел. Зифа, Зәлия, сіңіл, апа. Мәңгі бірге. Мәселен, әйме? Яйсә, тігі. Мында үйрегі бар енді. Міне, шушындай. Мына шушындай ғади гына, матур гына рәсім. Әгәр дә сезнең әти-әниегезнең ниндидер бәйрәме икән һәм сезнең бүләкләрегез юк икән, менә шундый бүләк ясап бирсәгез, аларга алар бик сөйнәчәк. Әле шуны аннан соң матур итеп, агач, шушындай рамкалар эченә куеп, диварга элеп куйсаң, алар өчен алардан да кадерлерәк бүләк булмаячак. Әйдә без менә бу куллар белән синең оппак футболкаңа Аха, хәзер ди менә. Шулай иткәндер, аха. Хәзер. шомады. Ярар. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Безне карарга онытмагыз һәм Шаян ТВ-ны карап торыгыз. Пока.